Det skete i de dage i oktober, at Hitboxes video satte hyggen i gang. So there is bottle in the tin. Now, 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 now. Then the fest will soon begin. Now, 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 now. Put some wallow in your cup. Now, 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 now. Kan vi få den ståledanser op? Har vi noget i glassene, mine damer og herrer, så skal vi have vores gode gamle skålsang. Ja. For vi skåler med vores venner, og dem som vi kender, og dem som ikke kender.